Musi ri tshi kha ḓi lifhungo zwazwino nga ri livhe kha Vhupfiwa avho vhe ri rumela milaedza kha lutingo thendeleki lwashu. Ndi zwone ndi khou kwamea nga nṱhani ya uri musi u tshi ya u tshi ṱoḓa tshumelo u wana vha tshi ri mitshini offline ngeno vha khou shavha u shuma ngeno vha tshi ḓivha uri vha kha migwalabo vha sa tou amba uri vha kha migwalabo. Zwino u dzula wo lindela zwi vha zwi khou vhavha nga nṱhani uri u vha sa ḓivhi uri tshumelo u ḓo i wana nga tshifhingaḓe. Nṋe tshiṱereke tshine tsha khou itiwa nga vhashumi vha tshiṱiriki tsha Vhembe a tshi khou mpfara na luthihi ndo sedza uri vha tshi khou ṱereka tshumelo i vha i sa khou ya vhathuni ngeno vhathu vha tshi khou ṱoḓa u wana tshumelo. Ndi vhona uri vha masipala kha vha dzudzanye mafhungo avho. Nṋe u ya nga nṋe ndi khou vhona vhashumeli vha muvhuso vha khou ḓi shuma sa nga misi sa izwi na musi hu si na tshiṱereke vha tshi ḓi shuma nga nḓila ine vha tshi ḓinga vha khou ḓi ongolowa. So kushumele ka vhashumeli vha muvhuso ro no ḓi kuḓowela muhashi wanga. Nṋe ndi khou dzhena kha iḽa vha masipala wa tshiṱiriki wa Vhembe u amba ngoho zwine vha khou ita zwone zwo shuma nga ongolowa zwi khou ri vhaisa riṋe sa vhadzulapo nga hafha kha vhupo hashu ha Lomondo ri na vhege mbili ri sa ḓivhi u wana maḓi ende maḓi ndi vhutshilo lune u amba ngoho a zwi nga ḓo itisa zwone a zwi khou tshimbilisa zwone na luthihi. Ndi kale vha ha masipala vha si khou shuma zwavhuḓi ndi kale vha si khou shuma nga maanḓa vho ḓifunga fhedzi zwa zwino zwi vho tou vhonelwa tshoṱhe uri tshumelo a i khou ya vhathuni na luthihi vha khou ri vhaisa nga maanḓa ri khou zwi pfha zwa migwalabo na mini na mina zwoṱhe fhedzi hai kha vha ite vha tshi ri sedze na riṋe vhaṅwe mani. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa. Ri dovha hafhu ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Vha tshikwama tsha ndindakhombo ya vhathu vho fhelelwaho nga mishumo tsha UIF vha ri vho wanulusa zwiito zwa vhuaḓa na vhufhura zwine zwa fhira masheleni a rannda dza miḽioni dza maḓana na fumalo. Vha UIF vha khou ita tsedzuluso malugana na masheleni a mbadelo kha vhashumi vhe vha kwamea nga tshifhinga tsha vhulwadze ha COVID-19. Vha tshikwama itshi tsha UIF vha ri vho kona u thusa vhashumi vhane vha fhira miḽioni dza 14 nga tshifhinga tsha vhulwadze ha COVID-19. Mukomishinari wa lushaka wa UIF Vho Tebogo Maruping vho amba na vharamafhungo ngei Kimberley hune vha ri vha khou londa masheleni aya murahu.
masheleni a tshikimu tsha COVID-19 ndi masheleni a badelwa nga zwifhinga zwa musi lino shango ḽo vhewa nga fhasi ya nyeledzo dza u tshimbila musi vhulwadze ha COVID-19 ho vha ho ḓiṋea maanḓa zwa sia vhunzhi ha vhathu vha tshi balelwa ya mishumoni yavho ngeno vhaṅwe mishumo yo tou fhela. Nḓowetshumo dzine dza nga nḓowetshumo ya zwikambi khathihi na sekithara ya vhuendela mashango ndi dziṅwe dze dza kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. Vha tshikwama tsha masheleni a ndindakhombo dza vhashumi vhe vha fhelelwa nga mishumo yavho kana UIF vha ri vha ḓo badelwa masheleni a randa dza biḽioni dza 47 nga zwifhinga zwenezwo. Fhedzi naho zwo ralo vha ri a si dzoṱhe mbadelo dze dza tshimbilisa zwone. Right now we are sitting at 180 million rands. That is sitting at different forums. SIU is 158 with aside forfeiture unit, and there's also some cases that are sitting with the fusion center. Va UIF vha ri vho guda kha zwo bvelelaho kha mbekanyamushumo yeneyi hone vha ri vha khou vhea maga u khwaṱhisa u lwa na zwiito zwa vhufhura u itela zwifhinga zwiḓaho. You have SASA data, you have NEFSA's data, correctional service data. Ideally, as a country, we're supposed to have a data bank. In that data bank, it will enable all the state-owned entities that are intervening at different levels to be able to tap into that data and confirm different information. Vundu la Northern Cape ali athu vha na milandu ya vhuaḓa mbadelo dza masheleni aya a COVID-19. Khamphani dza sumbe dza u ṱola masheleni dzo tholiwa u itela u sedzulusa vhashumi vhe vha vhuyelwa nga masheleni aya. Zwa zwino hu khou sedzuluswa milandu ya 5 ya vhufhura u mona na shango ine ya khou kwamana na mbadelo idzi dza masheleni a u thusa vhashumi nga tshifhinga tsha COVID-19. Vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vha ri vha ḓo isa vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC khothe zwi tshi tevhela u xelelwa havho nga tshidzulo tsha tshipikara tsha khoro ya ḓorobo ya Tshwane. Ho khethiwa murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa ATM Bomncedi Nzwanana sa vhone tshipikara tshiswa tsha khoro ya Tshwane nga murahu ha u khethiwa nga vouthu dza ḓana na ṱhanu. Muraḓo wa muvhuso wa ṱhanganelano wo rangelwaho phanḓa nga ḽihoro ḽa DA Vho Khulufelo Murodi vha ḽihoro ḽa Action SA vho wana vouthu dza 37. Vho kundelwa u wana gundo nge miraḓo ya ḽihoro ḽa DA vha voutha nga maitele avho khetheaho a songo themendelwaho nga vha IEC zwa sia vouthu dzenedzo dzi tshi thudzelwa kule dzi sa vhaliwe nga zwine hapfi dzo tshinyala. Vha ḽihoro ḽa DA vho landula dzina ḽa Vho Nzwanana sa vhone tshipikara muswa zwe zwa sia vha tshi khou pomoka vha IEC uri a vha ngo tshimbidza khetho nga nḓila yo fanelaho nahone vha ri vha khou ḓo livhisa fhungo iḽi khothe. The electoral law in this country is fairly clear. Whatever you do on the ballot paper, whether it's a cross, a circle, a number, an initial, you indicate clearly your intention. And if you do not exceed the bounds of the little box next to the candidate that you won, and if you make your intention clear, that is a valid vote. So we believe that the IEC has erred here today, and we believe that this decision is reviewable, and it's unfortunately part of the very contested nature of Tshwane politics. The good thing about these elections today were secret votes. They took a decision of voting the way they voted. For them to lose, it's never been my fault, and it's never been anyone. It is the decision that they took themselves to vote the way they did. Zwi tshe zwo ralo vha ḽihoro ḽa ANC na ḽihoro ḽa EFF vha ri itshi tshi tou vha tshilonda tsha u ḓiṱoḓela kha u kundelwa ha vha ḽihoro ḽa DA u wana tshidulo tsha tshipikara tsha khoro ya Tshwane. The whites have never agreed to be led by the black person. So we don't worry whether they go to court or they go to hell. They have deliberately undermined the candidate of Action SA. They are the ones who have done that mess, and they must take responsibility. I don't think there's any court that will allow this kind of behavior of a party that prides itself as a party that defends the constitution, but on the same time they undermine the constitution. Mu commissioner wa IEC vunduni la Gauteng Vho Thabo Masimula vha ri vouthu dzi songo vhalwaho dzo vhetshelwa thungo ho lindelwa tsheo ya khothe. Zwazwino ri lavhelesa tshiimo tsha zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 7 cents, bondo ndi 21 rand 98 cents, euro ndi 19 rand 38 cents, pula yone ndi 1 rand 37 cents.
mikovhefa la JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,905, platinum ndi $981, mutengo wa ore wone ndi $79.29 nga fagi. Ana Musi oguma nga ine ndila muchoko tevela na ndanganeni mudau. Nda.